بینەرین هێژا دەماوە خۆش بە کێف خۆشم جارێکە دی ئەمڕوو ji pirtûka min bixwînin ya bi navê Melayê Cizîrî Şêxê Aşiqan e. Vê carê jî roniyek ser helbestên Cizîrî. Piştî westandinek mezin û seyranek xweş di baxê bihişta Cizîrî de merhema min jê ew e têhna giyanê xwe bişkînim û giyanê xwe têr û tije bikim bi evînê. Ev hewildan bo şkulê dinyayê biravim da ku şikaniya giyaniyê yên helbestvanekî ku mîna dozdarekî giyanvan hat diyarkirin û naskirin vexwe. Ji ber ku giyan li tiştê xweş digere, li tiştê xweşik dinere, tiştê hêja nas dike. Lewra ez rûbirû li hember helbestvanekî wisa giranbiha me. Helbestvanek ku di hemî beşên zanînê de derya ye. Helbestvanek ku haya wî ji felsefeya dema xwe heye. Helbestvanek ku haya wî ji helbestvanên Farsî yê mezin mîna Seዕdî, Camî û Şîrazî hebû. Helbestvanek ku haya wî ji hemû zanînên olî wek Qur'an û hedîsên pêxember hebû. Kesekî wisa ye ku helbestê bi gotinê Tirkî, Farsî, Erebî û Kurdî dirêse û wan peyvan tevlî hev dike, kirasekî Kurdî li wan dike bêyî ku ji rêza rêzimanê Kurdî derkeve. Tu dikarî çi derbarî helbestvanekî wisa bêjî ku gotinê wî mîna durên bi dar vekirîne wek libê tizbiyê li payê heftên û her gotinek cihê xwe yî durist di helbestê de digire. Dema ku fortê xwe dide û dibêje ger lu'lu'ê menthûrî ji nezmê tu dixwazî wer şeirê me lê bîn te bi Şîrazî çi hacet. Ger tu durê belavbûyî ji ristê dixwazî wer helbestên Cizîrî bibîn wê demê pêdiviya te bi Şîrazî namîne. Şîrazî helbestvanê Farsî yê binavûdeng e. Bêguman kesek normal nikare van gotin û wateyan wilo rêz bike û li hev bîne ji bilî Melayê Cizîrî, ji ber ku ew ristevanek di bilindtirîn as de ye. Min gelek caran ev helbest xwendin û ez ji wan sil nebûm belkû ber û va jî vêyekê bi min xweştir dibûn û her carekê min watene nû di helbestên de didît. Helbestên wî tu çi qasî dixwîne şêrîn in. Helbestên wî tu çi qasî dixwîne tu tiştekî nû têde dibîne. Helbestên wî tu çi qasî dixwîne giyanê mirov ber bi bala ve dibe. Sedema vêyekê ew e ku helbestên wî çendîn wêne û endîşeyan di serê mirov de çê dikin. Çi seyr di van helbestan de heye gelo? Ku çend gotinên Kurd û bin wan tije wate bin. Ji lewra wisa digot di iqlîmê sixûn mîrim, di şeirê de cihangîrim ويعلو موكب العشاق أعلامي وراياتي دي عشقي شيخي ساني ما بدل بحرا معاني ما لذي حجرين وذي قلبي شفاء في إشاراتي. جبركو أزمونك ويا باش دي عشقي ده هبو لو ما خوا ددا ديار كرن وقت جار سري آريشين عشقي دبيجا تجملاي هرب برس أسرار عشقي حل دكت في معمى يجزان صدملا ومستعيد. تجملي هردم برسا نهيني وآريشين عشقي بكا جبركو جارسري لنكوية.
صد ملای رهوان و یکو زانینا خوا جاری کرنا وی کوراهی شکوزان من جدوی گلک ملا افتشت بهیس دگوتن بدیع الزمان سعید نورسی دمکه خست کو دیوانا ملای جزیری شروع بکه لی دما اف مالک خوان في معماية چزانن صد ملا ومستعيد او يقوت في معماية چزانن صد ملاي وك سعيد ودف جشرو فكرنا ديواني بردا وك يكي كو بيجا از ندوي آستي دما كو از كاربم في ديواني شرو بكم ام همو دزانن کو بدیع الزمان یک زانیاره بناودنگا د کردستان ده اره دربرین و گوتن د دستی وی ده دیل بون وی لگور حزا خوا او بکار تانین جبر کو او دوی واری ده ملوانکی شارزه بو ملای زیری به همو هیزا خوا هول ده جانی خوش گماره پاقش بکه و بر بجور و هر دا بگهجه جهانا گیانی و شر دل بجوکن خود کر اف ارکی وی سرکبو دوی ریا کو دابو برخوا دبیجه نوایا مطربو چنگی فیغان آوی تخر چنگی ورا ساقي حتا كنجي نشوين دل جوي جنجي حياتا دل ميا باقي بنوشين داب مشتاقي ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها دنگي آلامين موزيكي و چنگي بلند بو تا گهشت برجا كفجال و ميگر دورا ام ميه بخون دا ام دل خوا جزنگار بشون دل بوی میا کمایا دجی دورا پیالا لما بلا بك خاطري و تا خلقك دي ام هدو ببينن بمينن دخير و خوشيته